Kuna hadithi ninayopenda ya mtu mfupi aliyepanda mti ili kuona Yesu. Zakayo, Zakayo, mfupi lakini akili kubwa, tajiri lakini moyo tupu. Leo kila kitu kitabadilika. Zakayo alikuwa mkusanyaji wa ushuru, mtu wa mali nyingi, lakini watu walimchukia, walimsema ni mwizi. Siku moja alisikia Yesu anapita mjini Yeriko, akataka kumwona, lakini alikuwa mfupi sana. Umati ulikuwa mkubwa, Zakayo hakuweza kuona, akafikiri haraka, nitapanda mti. Shuka Zakayo, shuka haraka, Yesu anakuita